de wonim nyansa ne ye bibia wodwene nsunsuanso de wogimi no wodwene nenko ade obenya de onim nyansa no eya wodwene nsunsuan ade wei ebeye medey se me ne ba mai koda mpri wanyinsen beba meye den eno eye for the wise only ena de ono enne asam na wo kana na ye ne de ene na ya ase na wo kwakọ yie no hu ne testing kwa na hia no no ono se bi Bible friend se gimifo eti sa na tie nti se wotie MXVI asem a ade bi wa na wonim ti wo si gina ye bi ya wo hye enne nko a ema wo hye enne nko a wo be hye daache evi se decision bi a wo take ne nne no eno na be kire wo enne de wa ye eye emre bi atwa mu gina ye bi a wo si no eno ne wo nne de yi menim ba bi a wo tie mi sabre se de wa bra bo aye sabre ya wo di to yi wa bra bo sabre de aye se ye papo se nya papo eye past bi decision bi a wo take ye no eno ne wo ne de eti ahimfa na sese wo gina won say saade bi na wo ye ne 10 years ago 5 years ago no eno so aba na wo twa yo eti sanso na che se enne de wo be ye ne no eso aba eda woni mti manye ti se iso na ye frɛ bibi instant gratification anase immediate gratification enne de menya no nko a sika na kuta wo no atade na wo de kwakwakoto na atade no efewo ba wonim se sa sik atade na wo to no senka wo begini atra atade wo invest enye yo ebedrum rebi ebe ntomago ba wonim se sa sika kro no a nka wo de to ho a e de bi kra wo de koto treasury bill a enka interest beba ho but atade ne de wunya hye wi a ai mami hye bia kosua na mi wu a na mawu saa wu a na ensan yo ensan e na bi so kra na wu mu ntam mo ya na mo ya ena ne mawu no hye ebi anyame ama 120 years 120 ubede unye obi a na bewu ntam o ebi mu benyini ache eti an nipa ya je na he an ebi abede obeje na waje ahe so aka ho obeje na wasa aje ahe aka ho enti mede chance e wo MXVI asem ye obi asem ansa ne yase meda paso ye tutu na basa ne sre no na me mo so atese gina ye bi a wo si no eya adwene the consequences of it ade we ebeye medey boy ne so woni me agya na adwene bi ba wotim kohie acid gu ne so acid na ba wotim se kohie gu ne so na sa girl no so woni wagya yese adwene bi ba wotim principalities na omadwuma no no they omo insert thought in the principalities a enya bibi ehu eya honhom omo kasa e de adwene bi tu tirim omo ne from principalities and powers omo de adwene bi tu tirim wogi tumu a na powers no aba no ma be enslave enti omadwuma no they whisper ye de adwene bi tu tirim enti na adwene bi aba wotirim ko hie acid gu ne so principality na ekasa no ko hie gu ne so so wagya wo hie gu ne so a na wasai onya ba ma bi ada onya oba bi ada oka ho no unyansa na be kire se obagye atuma na se wonyintum enti wan hwe an ba wo refi se na me ko hie acid gu ne so na se ye chimitum me ko hie acid gu ne so mfa so be na menya de afiri so but sabre no o yawudie no jaina wagya wo na ahye wo no recently secondary school bi yenim de esiye girl no se woni boy no wagyai ntire ese mo ko school amunsua de na munya mpena twen no bibia wo ne bre saa bre wusua de wo de mpena twen ka ho na wo te se boy na gya wa e be fa wuti mo hwa wuntimi nsua de ahye boy no akọwo boy ne se kan yakunu boy na wo so abegye ne girlfriend akọwo ne se kan yakunu se wo ya chi manslaughter enti adie ba ko betimi ayama wa brabo ene wo wutie mi se o ya brantie se o ya baba wa sa fe no wo se adie ba ko betimi ayama wo anka so brabo ne se decision bi o pese wo take no dwene ho ansa do yourself a favor adie we me ya ebeye me den sika we ye economics wo school no kan bibi e fa bibi scale of preference na sa scale of preference no wo hyehyɛ ade bia wo pese wo hyehyɛ we na ye more important na wo dia ba na sa scale of preference na emu ano ena timi ma prioritize say first one no mo mbeboa me ena ye fra bibi opportunity cost na dia wo for go ye ade na wa anye no so se me fa we ya ma forfeit we me to atade no a ma forfeit sika na nka mesie no nyansa ma wo hye the opportunity cost of your actions
nyansa ema wo calculate and measure the opportunity cost of your action. Ba nyansa ni ho a ade na obeye ne no a boy me ne koda na menyem a se me wo school me dey na gisem koya abortion na me we ye nyansafo na de ba ne tim no a weekend meba pleasure no nko ano o se the simple amana no wotu ama wo eti se wo ye obi a MgsmåBORØ ASEM ye obi asem ye obi a wotati a sabio ema kwakwahwe akwa hunu nyansa ema wote abrabase etimi ma ona mo esisi ye na wante hwe no ade ba kwa mede ma wo ne se ade bia wo ye no think pause ne think sometimes pray even about it bohum payansa o manyame nkonkron let the word of God and the Holy Spirit hover around that decision no ne busa ho se ade we me ya ade na de bebre mabrabo na boy ne kura wo se wagya me no no obenya mimpo girl na wo se wagya me no no obenya mimpo because what you would say we ni papa it you are not losing anything onu mum na lose bibi onu mum e na ahwere de nya wo na wahwere de because wo de wonim say wo ye oba papa wo ye bema papa it is enes wo se wagya wo a wono na ahwere ade enti instead of you crying no unsu wo gidie se daachi de obenya wo no na wo se tere bi oba bi wo ho a ono atimi hwe so bema obenya me aware ne tiri yewu utimi hia bema bi utimi bema we de oba obenya na aware ne tiri ye because wo hwe bema ne suban ne se de osi ye ne ho a utimi se daachi ne yiri tiri ye because ono natna wo hia oba bi se oba we de wo yo daachi ne kuna nya wo hwe ne kasa saa na obeye die wura ware mu de ne kunu wanya pa enti jana wo so wagya me no wo mom no ahwera de onyame na mahwera de oba pa me mo akwa ba ye na odondon hima na bibia bokọ de o nyankopon ne mpaibo ho ayefe pa me da se onyame kusu akura yen se wona wode wo ho to awurade so na de nyina di bo wo ne wie wo mu ye including na ho fe di bo won na wie de bi o mo flourish evergreen mo na no mani bo some two so and am se we de verse de me hu so obi a chiro to be na am se we de mafa abo me bo verse ne mu o de say me hu portion bi na am say what we can say evergreen no apart from Psalm 1 no many akobo Psalm 92 ho okay ama wa kan sem bi wa ase ho a me de pa na ma menhwe na menkan ma o say wa ha Psalm 2 bi wa ha me pe baby abe flourish no mo menhwe ma me GI o se de ya planting no ana no nye Psalm 2 me pa cho me ba ma menko Psalm 100 en hade Psalm 100 na aseda de no enu aseda wo nyina Mose Mawurade no enu ye Mose Mawurade no no ye Psalm 100 no enu ye ade na be 92 now because we can say obe flourish obe bear fruit in his old age when such a mommy obe bear fruit in his old age na the papa the righteous shall flourish like a palm tree enye honoa ba ko bi wom na be Psalm 92 14-15 hono 14-15 no yen hwe ho 92 mo 14-15 Psalm 92 at mo hon hona na me hwehwe no 14 ho ba no but me shase man to amfom na it memfa 13 nemra or say those who are planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God. They shall still bear fruit in old age. They shall still bear fruit in old age. They shall be fresh and flourishing, to declare that the Lord is upright. He is my rock, and there is no unrighteousness in him. Hey. Na mo read the Bible na na mo to be survival. Just say mo read the Bible no. O mo ye na mo flourish me asem bisa o. Because Joyce Meyer wo 81 years.
Oda so tro book. Oda so ye conferences. Na ne conferences no so ye stadium ma say be. Recently, onya 80 years crowd tro book bebro 4. Ojina na so go from church to church. At age 81, ni kunu so e wo 90. Ono so 90 years na okọ gym nyina. 90 years roba na wo left no kuta ni say ye weight no wo kuta ni say. Adentia. Enye so wo musa no omo ye righteous, but they saw God and that they met God at age bi no omo ye omadwen say omo de omo brabo nyina impo at age 40 ho ba bi o. Omo de omo brabo nyina be imagine say wo ye young omo kra 40s. Omo de omo brabo nyina be ma no enne Joyce Meyer 81 strong woman your conferences Love Life Women Conference go say ya da so your Bible teacher teachi baby amayo atontade ho no tontade oso no onya abrewa no akotomre wafo atade abrewa ni nkana ai da bi tibia na ni kru nso 90 years no nso so ye fa ni Dave Meyer Dave Meyer nso eda so left ade wait or say those who are planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God. They shall still bear fruit in old age. Won kokura bom no omne wa bom na fe kura na obeso aba. Obekoso aba. No abeya kese. They shall still bear fruit in old age. They shall be fresh and flourishing. Bear from. Da ne da evergreen. Me hu obi a obapa abrewatia. Mami. Woni nyame nante ani old age wo kwa regret. Ena manu mi hu. So I am obo. Ena manu mi hu. Ena I wish say. Enka I wish say but atwam. On can be. Mi hu yanka. Mi hu da bi. Obia wo se kai obofo o mranti brem ansa na dabone no aba. Obia wo kai ne bofo na mranti brem no. Na wo sum nyame no. Ni old age. Asa fe kra na wa sha brabo na fi. Old age no. As I find at age 50, 60, 70, 80 no. As I find na life has begun. Sure. I didn't because onyame no wo ye onyame a wo ye nkaye dum nyame. Okaya de ni wure mfia de. It wo kai say in your youthful age no. Don't hope for the afare man into ono so eye na responsibility say in your old age no wo show so. I'm sacrifice and nyekwa. Omo sacrifice and nyekwa. Every say we old age no. Sabre no na waye mre. Ntimi nye hwe. But ho no so na enam soma wo obe raise nipa na omo so abesom wo. Afa wo hane de what to board we so. Missy me mama bi owo 70 wo Tesano Baptist Church. Mrs. Alice question. The board be ye tre so. Wayi eduru ayi vacation na ne ma no we were US we say brame ho we say brame ho we say we twen obi a twen no obi a twen no be da onya from abe wonya from me mami on shakaba o she dress o sha ndade Augustine di onim no da bi ne ma for no ba ko ayi gynecologist surgeon chartered accountant obey one of the youngest chartered accountant ko ba ko say phone ni nyina ma tu mama tu no obi a flourish obi a bon bra aware asisi omu fie bo omu bra we ye de ndi wosum nyame from no mabunu brim sure etiene we ya ye na pese obedi holiday we ho no hu de since on yes say that ko kakabo the old age intimacy we are brand and as baba wa wasi so wutie so mpa sabre ya don't waste your life on alcohol emfa wa brabo mansa ena emfa wa brabo mama emfa wa brabo mansa ena emfa wa brabo mama ena emfa wa brabo manamfo sam ni afeku bosem ena emfa wa brabo makwadworo old age sankrofo we nyina bedi hwemo ensan no mbekwa agyaw wo ahekura bekun ntimi kura anom be ya afo emma no nso huhu bi wo ba bia abrantie bi ohumi monidin obenya sika pa
young man they say wadane junkie girls yo mu media mu ne omagigidini ade no ena no no omoda tue sika kase o sika ode bema we day ode bema we month osa na bere wa bi na bere no ho boa no ba sika bae no ode ma ne akoshibira otimi ha a whole hotel rent a whole hotel no moju o mani ye party enye se a ordinary hotel o luxurious hotel 5 star ne 4 star no buku ho nyina na boys ne girls akogu ho na hook up fo gum no moju o mani na pool no mo ye me se ne wadane junkie otimi se mama me 20 cedis otimi se mama me 20 cedis mama me 50 cedis ka wo bofo wo mnante brem ansa na dabone no aba na nka wo ka se nyame ye na dom na wo gina na naso no enna wode ne mnante brem enne sika nyame de ama no di boa foforo de boa nyame adwuma e de boa young people omu ni bie the destitute en wo de sisi adan e ma wo mu ni baabi da kodemo a ene omo mpese osu adwuma otuatua mo omo no mu suasua adwuma kana onya aboa ene nka boa sa nkrofo no na beba beboa wo is the same people who will help you sure but ukoji a luxurious hotel no buku ni nyina no asesa boys ne girls ne hook up fo no makogum no ye party ama ade ache no ma we nsa ene odane junkie no say 20 cedis ni 50 cedis no omo we boys no we girls no we girls no ana omagidin na oni bi da one a day na omo bi 5,000 Ghana cedis because one years can ene omo himfa ene wo say 20 Ghana cedis any 50 Ghana kai wo both me say onyame sa wo de wo babu no youthful age man no wo de wo brema no wonye boni aye wo or say God is not unjust verse na mami God is not Hebrews God is not unjust say ne buru be fi wo papa ye obe kai wo me bu say when na wo de wa ho den man ne Hebrews chapter 6 verse 10 na o sori ya wo de wo bre man na fosam oba wo sua adwuma wo hu sua de na de wo bre man mema sam wo hia boy na adwuma ne kro wo gya sua wo hia boy na sori kro wo nkobiem wo hia boy na fe kro de na wo to nwum asori wo gyai nyame adwuma wo nya bia de okosia bema no menka de odi ne ho to nipa so wo kosia bema nti wato nyame ato atwene adie bia wo beto nyame atwene fo no wo benu ho adie bia wo beto nyankopon atwene fo sa de no wo benu ho I'm telling you wotu nyame twene bema nti wotu nyame twene wo ba nti wotu nyame twene nsanom fraud sakawa bonefo samu amese wo benu ho because all those things in your time of need they will disappoint you but onyame de nka wo frɛ no a or say when you call on me I will answer you enti Hebrews chapter 6 verse 10 for God is not unjust to forget your work and labor of love which you have shown towards him his name in that you have ministered to the saint and do minister wunya ya na asesa boys na mo ba koshibira no na o se no ano no abranti ababa wa wasi so sori ya numere bi esi abonten wensa we preko we bayira ya chie we bayira ya chie gusu wi ya no obo eyi agusu wi ya no usi we ni abrabo we buanipa omo na beboa wo daachi omo a wo hia omo daachi no omo na nena omo ne nkwala na wonam ho na omo ni mo no when you help them you are helping yourself oye papa oye fa oye boni a oye fa mesie na brantie wa junkie ofrew no asrew 20 Ghana cedis owura bi nso mi money din US yimi fa de aka nso so bedi din juma to kodru level bia car no de ma rental cars no enye ordinary cars o Range Rover ene sa Chrysler ni sa
cars akɛseɛ luxurious cars no akura mu ɛne ade J-Wagon ɛno na ɔde ma rental ɛma akyire kura wɔyɛ n'adwene sɛ ɔbɛyɛ aircrafts na wiemhyɛn aban bi baayɛ ɛne started sɛ yɛ investigation yɛde ne nsa too ne nneɛma so ɛne akyire no na yɛde no kɔtoo prison ɛnɛ ɔfrɛ amenya 100 cedis enti deɛ meka no menim deɛ meka o I have met the rich and the powerful people and the woman shadema on my ayarefo. Nyame anhyira wo se be abuse no wo hyira wo so that you will be a blessing. Or catch Abraham say I will bless you so that you will be a blessing. Eti nyame hyira no wo hyira wo na de na wo de ye wasase so. E hyira no de ye de. Wo ka se nyame hyira wo se fa be ye dwe, fa be ye hantan. Wo ka se nyame hyira wo se be ye manager ne betietia wo workers so. Wo ka se nyame hyira wo se nya sika na ma wo servant metafretafre na ase ana. Woka se nyame hyira wo se won hyira wo se be ya wo yere obepa wo kyew mpo ansa na odidi enye no ntine nyame hyira wo o hyira wo se be ya wo be hyira de ama afoforo. I have seen the rich and the powerful. I have seen politicians o maba in power umko opposition 1 year na ne husika nyina ansa na afi omune na mpani force sika nyame hyira wo a buani pa menka se obi wa wose onipa ye bonian anyo omu nyina na be ye bonian wo bua bi ebi be yi wama but ade ba ko ne se wo bua nipa memmo nipa fo nipa bua nipa fi se nyame se bua nipa eti se nipa yi ubonian ya nyame nyi ubonian ye da etere bia wo papa ye na wo ye no eya wo de ye nhwehwe ne muntia wo de penipa ni manimu nyam menye papa sa wo pese wo de penipa ni manimu nyam e ma obi kora hu da bi ye papa fi se wonum se awrade wo do nipa. For God so loved the world, udonipa, that he gave his only begotten son. Udonipa ntina mi nipa papa. Eti de be free omo ho ababie ne omo ajejireje. Say ye bonia ya nipa na adua ne bonia ba me de. Me nya papa ye. Ene o ma me 100 Ghana cedis. Ti ene mi nim ba bia wo. Ene nhira bia nya me de adom wo. Me nim de wodi nhira na ye. Na emom sa wodi nhira na ebo akohwibra. Sa wodi nhira wo use position abuse nkrofo a from nti wada o sa akoda no onam ho no da ko be ko office bi nko na net wa we managing director da ko nko na wote office wo na ye managing director akola wo maid na na net wo no na se ye so na ye maid ni ye sunsun stepmother stepchild emu a no gari en bi nsin abesesa da bia menam na mehu bia meti me ka fefe nim na me ko na me hu se obi tonga beans na wo ton mu na ne nkola no ebe sesa boss no am si we na first na me yu sesa boss no mba uhuru mu a ti me sesa akola na ono sesa boss no heni yo mi twam ana me hwe se metimi gina tade am se ma me wo hu akola na wo uhuru u boss no mu no hwe ni yi because emre bi atwam se adwuma we na me because na me step mata etongari and beans ne kokwa ya chie eni anwamu na sabre no Otek FM na me so pontu mesi na office was that time no nya me radio station nti na oye electronics say your pontu mesi electronic the company eni e twa na tie ka na Otek FM Otek ti na omo be me step mother no e shop ni na omo so wa hase ho eto ombe taduane a me na me kosesa bo ni free ayi opontu mesi electronic company no shop me na me kosesa bo se ne ba abe uhuru ni ma be uhuru me kwasesa ba sa 11-year-old girl no 12-year-old girl na me kwana na me ba no a me kwato so mo ye na omo nim se brebi so omo panyin no bebi radio station amma koye ho adwuma me wo fa bi sisura akwada na wo kan na me ntiase o sisura akwada wo kire mu no se dupo wonya ne baby ko wo se die ntiam sisura akwada na se wonnim di obeye da chintina me se sisura akwada Emma Penny that JJ Rollins, a brand one and voter region one and Honana, Gary and Beans. No moonims of Baba president. Straquada Aquadana and Tiana who abuse no near Tnancrofonchi and near some. Yes, some. Ye senior Maurum Kukum, the pate buso. Cofobe did near Cosas a boss about room.
sa bre na gas ni ho ene ede ye krofro mu dwom ne akwakwa kotoja ye toja ba ne aba be so na homache ne anoa beans no because beans a chance ana abene ye de ye kan watum ai se de be ye bebe ntem akese no ne ye wo ho ne ye ne ye ko ne ye ba ye hihye ni kabi ne top nsatea bi a ye tiri hu tuatua ho bebu sumi miensa kura na wunyi wa motom na wo kɔ na wo ba anopa no wo ye adwuma sadi se numre ko ye tena sesi ye si ne ma ne gu ye nim hye ya ye si kosi numre single room uwura mu onipa 8 nyina ye gum ebi da mpam ebi da akonwa ebi da ha ne nyina ye mpa ayi bathroom no ayi nipa be 20 na dware ho tu so na anopa na unim se be no akɔ ne ye saloon bi achi na di nso akosi wonu adware 12 years ni 13 years na ne ye saa no omo ne ne omo ne nam ho na ne ne omu di agro no obi eni wa wodwene se akwada no onam ho ne bi adaachi bi obeye radio presenter na ebi kura adaachi bi obeye general manager of a company sura akwada treat akwada ne yie ene omu treat ye yie no omu hu ya na omo ni age ene omu bu ya bofie no hu ya na omo ni awu Yesu Kristo na ne papa ye carpenter ni o but no ya agenkwanso no omu nnim na ne papa ye carpenter ni ana osom ne papa but no omu nnim say the savior of the world ono enetwa carpenter ni ne ba no is the savior of the world ebro omu kwa Jerusalem no oyera aye no 12-year-old boy no omu say 12-year-old boy no nam ho no ono ni the savior of the world obi wa na wo savior no wakola anu a jisi modidi amana ase na aseye ansa na ade ama na di no a wo ma na duane a wo so wonko kina bathroom no woni no peni o na chi bi wonko na akoda na esi office wo sa akoda na wo ma ni njare wo bathroom ho na de se bi o ya aboa wakola o bathroom no wonyare hobi ojare abonten woni di wo plate mu odidi wo fom ye tie aduane gu fom niema bi wa wo tie wo na we nipa tie aduane gu fom so obi nni sa akoda no savior of the world bi na nam ho sa no Oprah Winfrey no mu nim da se wo no na talk show da chi bi wiase nyina bete ne nka ya hweyie be careful how you treat people ni titu akoda no no aba betena no ne tiri ho otutuo no a edwie wo ne tiri mu no o ka se edwie be wo ne tiri mu sa ho akoda na edwie akoda na sent wo no ho no na motuo mu yi nka no a won koto deodorant ma no mfa na motuo mu no na nka ntre ne se won fa nka atwade enware e wagya ne saa no o ka se saa no obeye wo ho na ade ba ko ya na obapa nipa bebre nim ne se onyankopon ohu nipa mobo or ye compassionate God. Sure. Any time be obehu say ye mistreat akwada bi no na akwada na be na kono. That is the mystery about God people don't know. Say from ba na kra na nipa mfa na nya hwe ye de na bo ho a nta no okotena no so a che na ye de ntoma na ade sesefo. Akwada bia se obi wo baabi na sesa nipa no ye tete no wo ye sa akwada no ne ho ye nyame akono ebi se ne ho ye nyame mobo eti nyame gin akwada we magine ne mahira ne de egu wani mu ase magi akwada we na me de egu wani mu ase because God resists the proud but he gives grace to the humble. Eti the moment awoni akwada bi te na wo mistreat no nyame hwe form house akwada we me ye ni yie because they are practically they are torture and they are nyame pe onyame wo pe ne he say I delight in lost souls akra yira na manije ho obi wa ware ase woni wo yire wo man aduane ni kom de no ne ma na akofa side chick wo yire no ko obehu nyame a nyame be ye ne sign and a wonder wo hu se nyame hu se wo sante bia mu musa wo hu te bia mu odin a na wo hu ye na kono
ɛno ne aduane a nyame die nyame aduane a wodie ɛyɛ mmɔborɔfoɔ nti ne ɛfrɛ wei mmɔborɔ asɛm yɛ obi asɛm no ɛyɛ nyame adwuma fa wayɛ oye eti the moment obehu sɛ nipa ne ni obia agyankaba mene nam yase mɔbɔmɔbɔ mene obia no woyɛ candidate ɛyɛ na de mesra wo ne sɛ ɛyɛ menye bitter against those a omo mistreat wo ɛyɛ mendi yawo enti ɛyɛ mendwina dwembɔne masa nkrofo no a omo mistreat officer sɛ wo dwina dwembɔne ma omo na na omo ayepɛ enti ɛyɛ sa wontimi hu nyame ani monyam eti mesra wo ne sɛ wotie mi na sɛ obi ayɛ wo bɔne woni obi kɔtena ya men weshi nipa ne evil odi anye bia fa ne sɛ nipa ne wo tena o ma ba bi tena fa ne sɛ but men weshi nipa ne evil men nye better against the person sɛ wo be wishi sɛ bibi bon da bi ɔno na ba no odua no abrɛti ɔno abedua ne ɔno abɛtwa so etija no wo mu so obi ye bɔne men weshi ne evil ɔno a no wo so bibi it no need for you to even wish the person evil obedua bia so no so na abetwa obetwa na de da nti wo wish ne evil ayede eti sɛ wo na sɛ wo tie mi na ebi a wo nkɔda abrem wo ne nkrofo bi kɔtena tena wo mu abuse wo mu take advantage of you omo ye wo basabasa me so men weshi se bone beto wo mo da ye de nyame asese nyame akorawa beduru ha na wanwu e wo saa wo tabiye nim e se bi mu wi se wanwu na wo da so wo ho no e bi mu wi eti men tete ndia worehwo wo ho na ma adwembone bi ma wutirim en wo hye se de ode aye mi die na afi wa be bitter because the bitterness in you no enti ma wo hu nyame ani monyam na emom se wo gye mu na wo de cha ɛhɔ no na onyame ani monyam betimi adadi wo wabrabo eti se wo tie mi na se wo ne obi te aware ase obapa wonim se wo yere ye wo kunu wo ye oba na no be ma bi frɛ me said ye ne yiri si treaty no me say oba ti wonya be ma kama wo ye sei ni wafa ne se jimifo no eti bema no oye nti no wafa ne jimifo no okonsuo ma wo eti da wantimi ankonsuo na nko akwa wo de abedware onu aduane ma wudi nti wo yare no wantimi anu aduane na wano nko wo de adi edi ebone no na wonim se wo yesa na obema adwenbone aba nipa ne tim oba papa na woni ne ti wa aware na se no yesa yo mate miwura na wo bona trimoden o se uska wo se mini bi enso na wo bi wo pie ya no asande mo mama o girlfriend school fees aba mini bi na nkora gu fie be ma bi wo ho a o ma akonhoma no wo to aduane ni di wa abonten wa men ma me bi kwachi ni kunu na nsen ya wa men o ma akonhoma no oni ni nua makotena choba no ono ato aduane de ama ne nkofo no na yire no onya ho twi yakaka duro ne mako esa de brebo asa atwimu a wo ba beje ni mutuo ni fufu agu ene wo die na ne manso so gu fie na udua abafun we ma wo ho a udua abafun we e ma wo ho wi a na ebre so na se wo twa na afa na wo be ye dede se die nti na nyame ema mi enne se wo tie sompa 106.5 FM o ene de onyame bai se me ye wo counselor wi yi me metufo etidie wo mu bia fa wo de treat nipa yi o ena me kana me step mother ebere wonyane me ahomachi no mienu 2 am sa me mpra no na mi twa me ho na wanti mi amfa me se ne ba no but me da na se because the way me na share me din sa adwumaden no share me din sori konsuo u siniema ye de niema ma wano pa u be wie no na omiensa ye de bi gum ye atwi gatam eti me mani ha adwuma ba na mentimi nye mani ha adwuma se na nyame eya de papa no de ma menti na no apam tena se wokan bibi se ba bia wo no se ye mistreat umpo na se ma wo ye adwumade a ye hya woden ye hya woden for dachi adwumaden gari and beans ya ye kofaja from CPC
ahomachi ye wi ansa na yakọ junior high school 13-year-old girl 12 years to 13 na me sorry 2 am and then say me hu me man nya 12 years na me say nti say na me age tie e na na ma me yes adwuma no because ebra omunya 12 to 13 years na me show mu age na me say nti sa age we na metimi kodjo ayi krofom kotoja de ba ebe ye gari and beans no anwa mo ye bibia ye stew ni ade na at this age me try ave na me try o manwa mo but now onim say enu ago because e de me to me papa e ma me onya 125 years nti me nana ye de me to ne fe na enu ago ba na onim say enu ago no a osum no ebi adachi obetimi abema ni skato aduane adi sai no agono a sra kwada nyame hyeda no odi adachi sie mu hyeda nyame wo hyeda de wodachi sie nkrofo omo hu akwada no na se Yesu Kristo ye wo no na ne star pie ne nsoma pie ne nsoma pie no bonsam de ohun se ne nsoma pie but omo wo ho de no omunim se ne nsoma apie eti enemy ni so hu se ne nsoma apie no opese o cut ne shot eti sometimes no nyame de oba asasi so enemy no hu stand no no wa chance asoma nipa bi omo mre omutimo odin so omo metetew no omo nsew but what the enemy meant for evil and no na nyankopon use together for our good enti ebra na me stepmother ma me sorry 2 am no na wonim se bire bi beso ama saa 2 am no me dachi me baba ya homachi adwuma ama homachi adwuma na mesore ntem eti me nya obi a me da saa timi no enya possible say 5 am na me dampam ebi mpo da bi jese bi a me da ma bompa ya wie midnight na me kodae say na nyina na wode hye me den ti me da bi mi ntimi na saa ene me dantem ebi a 6 pm ana 5:30 pm na ma dantem ba midnight ho 1-2 ho ne de eni tie no ano no na adwuma to aso ba se na wo de shamedin amadachi metimi aba bebobra eti misrawo se wutie mi a ya na me kai some stepmother no wafrim na wafrim but nyame nhira no efi se wo shamedin adwuma din mesra wakwada na woni ne tie no akwada no na mampotem ho no yes abre ne hihye nika abroatia ehun sa nika no ene ensatia no satia ne mu asa atwe na efra beto wa betia se wonsa hai brazia no de enkrofo abo awie no omo ne ye de achew entade de enkrofo ahye no aye dada no ne ye de achew na ye ko ho na me ye we mayo amiensa sister Rita oyi ne niema na ye ko ho ye gu fiera so am ai na ye ko ho so obi abayi obi apentem tese we can't wait sister Rita bayi niema gu ho niema wa hye na ye dada no na ye nso so eye eburo nya atade enen tade ye de chebi ma ne bro ye chebi ma ne bro so enti ayi nasi nwom no nhwehwe ma me na me mo ansa na mama tiefo abam nasi nwo se kamenim senka wo beye mi se ya enka mensuda swat yes sida ifima kuma wunyina midawasio eya sida eti yede we hye wo nkran se na no abrewati anso kan sem bi o se men hye wo mprempre ya na mfa mu hu abofia sa asem na ye me depa na sende ya mamfa nto so mame en hye wo prempre ya na mfa mu hu abofia o yen sa abre no na ye dwene se ayi sa na ye beye ya brabo ne de ye second hand life ne ye benya ba na ye nim se nyankopon e won hyehye ye papa bi de maye de mo hwehwe na se nwom no mame na me mmomfa matiefo wotebia bi a wo mu sa abre ya enya sa na be ye da o onyame wo daache papa bi ma o read Jeremiah chapter 29 verse 11 or say I know the plans that I have for you not to harm you but to give you hope and a future
dachi bi da wani mu atwen wo yedie bi da wani mu atwen wo enne nya na me ka me de ahye wo nkran enya na me de nso am woni daso bi se eni daso nso wo ho ma enti mesrew mon frɛ system ma me obɛhwehwɛ wo ha na sa ha ma enti hye no nso baabi a wo bia wo tebia bi a wo mu bia enka ho saa me misana me nim se dachi me ba be radio presenter na ba be wiem se me ba be general manager of a business ebra na me stepmother ye gari and beans wi a na makosesa boss no na maba be wuhuru mu no na me nim se dachi bi kra metimi akọ university na me nim se dachi bi kra no me ba be me masters na me nim se dachi bi me be ware na mawo mo mehwehwe aseda na si dwom no ma me dachi papa bi da ho nti nhwe wo prempren ya mfa mu ho abofia emfa wo ne se de nipa sie treaty wo emfa wo se nipa bi ebu abofia ya na omu ni mi se area ho na ye wo girls bi a na omu ho ofe pa girls na omu ho ofe nti omu no ena ne ye so omu ho ofe eti na boys ni didi wo machi ena ye de na ayese ayeti se made nti se na ye wutie nyunu wie ma se na ye se na boys ni didi ye chie na omu hu ye se ye ho nye fe ne se na ye se na nyankopon de boy ye ho ban na ye God's protection na wonyame e de boy ye ho ban na ye ya se na we ye de ye ho nye fa na e na ba ma bi amfre ye se na ye o nti mama ye nkoti mra me wi amatoa so ye nim babia ye free ene babia wodi aba bedru na me kan sabre no ye hyehye nika bi ne nsatea bi ene ne nam area ho na wo hye gas si sabre o ma dress ya ye hyepe na o boys di o machi na wo busa ho se na da me de me ho nye fa na se na nyankopon de boy ho ban e se na wo mpese boys de be sei ye no one mpese boys ne be sei ye ene san gas no ana ye nim so mo ho ofe ne ye nim so mo ye kama abrewatia ene se wo hu bia se wo hu bia na boys didi wo machi sa wo mu no wo ko mo ba na ne se wo hu bia no ma no mo fie ye ne se wo hu bia se na ye nu ane ye boya pampam ne ye de hye ye den se ye na boys ne empire na nyame kura ye e de ama ye kununum da che Mr. ABOAGYE de o de kura de sia ma Mr. ABOAGYE eti na me ban se me ba mu oni da so bra wutie SOMPA 106.5 FM akra se eni da so wo ho ma eti jansu ja tete ja wrahudie ja se wo kase wrade na me de me firi hin na me ba hanie ena wrade abusua bia me firi mu ena me de ba bia medru bia omama bia ne ho ahi omama bia ne ho ahi omama bia ne ho ahi obrempo ahyase bia nsusa mo enti wo de wonnim wo da chintin ye ta wo no wo da chintin wo no obi akotena na wo mpe wasem no eye wo da chinti abonsam hu da chinti wo pese wo use nkrofo na atete wo nchen no na wo de tete wo na wodi awreho na nso na medie ne da so na bre wo se memu aba mu mmo shawo ho den na da chi wo nso bedi adanse na ene ayi wa oheneyere abroatia ba wasi anti AKOSUA ho ayefe mehwe ayi ahofa na nyame de adware me ayi me mpani bremu a na me kohwe me maba wa bremu no kura wutimi se demo na me nyini ne demo na me ho yefe me ye fresh and flourishing said de waka was some 92 no enti ye nyame wo ye wo yi enti mesra wo se memma de ato na ehia me pa menya beta men wish womu evil Debbie, don't wish them evil me enne me de nyame ase me stepmother de ode me fam me de nyame ase wo ma me ne wo kotena tena ye wo ye me nse nkoa no me da wo mo ase fi so wo hye me de enne dwuma bie ne ho amintimi nye me wo ntafo na nye hyana na ma hye me ho din a enko ba me ngo fofra nka ma wo ntafo nka me ho be kire me pa anwo da no wa ma ngo da me ngo da na ma wo ntafo no mo ma wo ba kokoro mu tiri nkura tutu but enne madwuma din ti yetimi ye apa mama me tiefo kwa bia na won so wo story bia pese won ye share ayi oheneyere de no wo de be kwachena 0260 196064 0260 196065 won so bra na enkranhye semedia ma wie de opese wo kato so 0260 196064
And 0260196065. Hello. Good afternoon, my dear. Good afternoon, sir. Do the do you? Oh, do the do. Yes, my dear. Good afternoon, you. I'm a Josopa. We are banner on no Abruati. Ya akeni intimika akakata na nyeda mo panchemi right. Wati asiepa. Na my being dead but kaka me say maybe got dropped in Chewa Morovia. That was 1995. And I had the story Yanni somewhere 2-3 a.m. in the morning. Auntie and now the look at say many but near the year is spinning near ma. I'm not a lazy person at all. Until the okay, you are 89.9%. Me 100. Matemeka do the do. Yeah, that's it. And for the Waba, hello. Hello, good afternoon. Good afternoon, Bemen. I'm a patch of frozen and free. Are you Moses? Me patch meet you. Me patch who ye pa. Ma, ne afutu by and mavutu. Make a meaning say, maybe be fair. I'm not maintaining radio so TV so actually found crying. Come on, Susan could get a there's almost 3 seconds. Almost 10 frames. The Moses own 20 cities. Almost 10 frames. The Moses what I did and run a show. Not on way. You can say, Yakupon got me beating her. Come on, read the crown point. I say, Minquan at day. Moses, listen to the TV so. Let me clean it off. Make orphanage. Let me to motor, let me show me. Yamia, dear. The Cramo says, I didn't be shown by university. And I'm sick. Amen. Or the milk quite teaching reason now better make. Amen. Because there's a greater things ahead of me. Amen. Yakupon, the entire mama and friend. So I'll forever rejoice in my situation. Because no PPM and Yatsa de Winyano and great. That's it. Never that just may say and somebody. Mati. Rather than me, okay, see. Yeah, okay, see, I'm pa. Yeah, that's my fellow message you. Me pacho mate meshe. Why? Mate, me that's it. Me pacho yensu, that's it. Yeah, me fa de waba hele. Hello, Mami Akosia. Bemena, near frozen and free. Pacho Mahai. Yeah, Eja. Pacho Midin, the coffee, Mammy Casafi, Asham, and Damos, the Cotofu, our BOAGYE ASEM. What boy Rasson Pie family, I am more quaba, what batna say, my Fidian and I, you cobe bia. I would like to say, Mammy Niaba, I think the Ladra will see the Obia. Upon their favor, Quacanesian. Mammy, I don't know can and a crap sometimes more. Ye will be a our for some. Maybe our phone to ye to say, ye to be changed. I didn't know. Meet you, Pao. Oh. Aha, what line and Kayati a compatriot yanko? And the our phone one. I'm on your man. Thought a banita cloning whom our phone at Abia and yen our phone near me. Thought because meaning girl be a minimum. What you want to two being ten. If you are my many years, my many years are a more good phone or show thing. Or shall I be in year? Or they did not be a category, my shiny but. Not about it soon in him or how or do ye then. Do fame and credit. Sometimes every mistake is a miracle. One shall so pa, Yadasi pan say, one so, when you have a casaminfa way. Hello. Good afternoon, Obapa. Me patch your frozen and free.
Ayo, Sarah, young Amino. Because in Cranston, a can't send it me, my brother. Actually, then go for the Bramine or Watson. And it's almost time I'm a back and come so much and call Mope. And so I catch you. And I saw one of this with the exia. And now I just any pan was saying to be treating the OPDR. Said the Oka say, oh, yes, and I'm young or show. And I did the answer as a woman bit and as a woman, and you are Kumamu, Niger. Menka say, be a man in a tent and may any piara piara. Obia me sheen tuma, na be a me here to do a journal in Nippon and a catcher now. I catch him to Nibi, Nipa Ninja Yajuma, Namin let nephew. Oh, now I can't frail, I can't tell, say, or she has still has never commanded me. That's a woman say any place here. That's a year when you are coming better than a mere shrine. It is a woman bit here, treating Nippon, you can obey a Nippon so free when China. Means she and I am a dear son. And no credit. Unshaupa, Sarah, and so ye does say. I hear SOMPA 106.5 FM across 0260 196064 and 0260 196065. Hello. Bama na me patwe froze na free here. SOMPA AKOSUA ye da say AKOSUA de ye market invasion ye de mu betwa to me ba cho ye nko ho de ye ko ba gise bagi ho me ba busu me me ba cho me tie wo mami so be ma wo kan ba go no anka ka to mo ma mo pa no kwa no nda no nte no na so ahi ni ya wo kwala ni o mo wa but mami se ma wo kan ni na ye di akoye verse like na ye no so a na bibi wo ye ntem aye bo anko fo ele o mo yi ama no so oh unsa na me chance me kan sese wo ye papa ye entwam da wo nipa no wo ye ma no but onyame hu ne se ono nyame na wo ye ma no ebi a wo mfa nipa na so ne betua wo ka but obefa baabi e de atua wo ka. It is sometimes say we papa ma obi a menhye ni mu say nipa kro no a e na bia ne ho ne nhya ne be firi aba etere bia nya hwa etere bi kura nipa na wo ye ne papa binti na accident bia nka wo kwa konya ne wanyanya etere bia nipa na wo ye ne sa papa no e bia nya me didi exchange wo bia sese nka wo ntem eno amwo anwo enti papa ye de obi ani ho a wo ye papa wo lusu da evi say onyame na aka na sem say de wudua na na wutwa na mmom na no nkyere say nipa na wudua wo ne nkyɛn no ɛhɔ na be firi aba obetimi de afa baabi enti na to da bi kura mfa nipa no so ba obehye obi na obi aye wo papa bi ɛyɛ saa papa ye bi a wo ye 10 years ago no ɛna nyame atua wo ka no me pa twa so ate ase ame mati ase o ka se me no bi kan na bu ka se na me ka che the last time I be ya dan ko e ye ko am de ya dan ko e free ho me ya dan ko ba me ti ana se me policy ana yempi ebi na se bi se aso e wona se bi se yi ma me ya no so abusua yi wo ma bobra abusua be hwehwe wo abusua eyi wo ma bobra abusua be hwehwe wo Daddy Lumba wo free munya na abusua ba bi tokro bi a obi a hyem bi a wapie bobra se wo bobra abusua be ba be hwehwe wo eti se abusua yi wo ma nya hwe yire wo na fa wo hyebre hye wo nsam na bobra na wo bobra enye obi a me etoda bi a yeso no na obi a ma yaduane ni omo a ye kwetena omo nchen kro omo ma yaduane ni no enes what is I was AKOSUA ABOAGYE ye menua obi kro timi frɛ no na me ofrɛ me na me nim no ba bia wo ye me papa M9 na naba otimi kan di bobra wo bobra abusua be hwehwe wo e ba to so what is here mo mama mo home mama mo studio home plane wa ba ye studio home plane wo ho mama be kan bia bo ni je wa be kan bi pen wie yo me America no
Matias ye. Mate me das pa. Na yenua omude adwenche kakra ba. Yenua Mensa Thomas obi gina so ana. Memfa 0260 me time no cross 0260 196064 and 0260 196065. Yenua Mensa Thomas was say, I miss you so much. Ma AKOSUA ABOAGYE. Ma hwehwe wa mabehu wa ha. I me was SOMPA 106.5 FM. Accra ko Mensa Pillar 2. Ono so de dia ba memfa the otwa to okra and okay. Hello. Mami. Good afternoon, Mami. Oba papa na mehia na ye froze na free here. Me pa so your friend sister ma me ka so Tantra Hill. Tantra Hill ya. Nam pa so ah near 21st clinic ye nchen hwa me pa cho ye ti o. Obi che tra enye tra na papa. Me say me ne ma mi nia ba ko try wo abiri. Sami ko su ko sa ta mo ne ma ye teku. Na teku no so lo sister. Me tumi touch you. Me yemo come to school. Na ta ta me ne po ne e kwa no pa ne anime. Na me dia bia. Nti ya no mi bio. Na ma sa de me ye fu mo ko mu na sa ko. Na ma sa de aba na me di teku na me dia to ho. Nti sa de no sa ma me teku ka ho na ye sre ko. Eno na me tumi dia gina sa ko te dia ne. Edi. Nti me ya ni sa ni sister be sra me na ma ka che no so nya hwe. Ye na kakra. O to me enyi dia no kra ye be ti na ntia akofia. E dia no be chama ono. And so it is a share dia no a na me di banki ni dia akofie. Na se o mame o chama dia no mame na to de nkwan go to no ma ko ni banki no abegi so. Na me di banki ni ya ansana be di so no. Aka woni dia no kra wa di na wa ntini ni no fa ma oda. So me bo modern class science say amama nya edi say bani mrishi wani so ayedin aha me nya edi say me yare ni timi nko ba bia so me nya edi ena me dey aya so mkete dago Mate, Mami, your phone number, that's it. So when you bekasa, wa share a story with us. That should be the best annuity come behind the scene. Abrotia, and then you be chair munti, ya de besi, I was some chat to na yan sorry nkona, yame for God and country for mra na enumere yemfa hot bite. Kasi bontoaso. Erade nshra na onshra omo ne nkofo matia omo ehwe omo ne ya. Nyame nshra wo mo pa na omo ani ya ade no. Eyeye. Ehye den. Ema ye ne ye den. Na me ye hu abrabo so ntine ba bia bekwa akotena bia na yetimi tena. Enokre. Ti nyame nshra mo na nyame nsa nshra omo nso omo ye obi de ye. Omo so de ye wo kwan bi so. Ti nyame nshra enkofo ni tituru ne ma ya omo ne enkofo mate omo ye ni omo ye nyina no nyame nshom na nyame nsha ye tiefo ne ahwefo nyina ma medas wo hene abrewati e kina wo bete ne nka de medi twato de ama wo se wutie sompa sabre ya de medi gya wo kwan ne se minim tibia bia wo wom sabre minim situation bia wo wom se aware ase ye tete wo se adwendwene da wo so se wo ne obi tia wo nhwe wo yie se wo ne be matie no mo aduane nima kom de wo se wo ye adwuma wo ba bi ne ntua wo ka yie se obi a wo dono ayi uboni aye minim te bia wo mun nso se wo te sa wo ye aduane anyame ne kon do se bibi sa to wo ye aduane anyame ne kon do aduane anyame die eye moborofo eye wo mo nipa bia mi street wo mo nipa bia tete wo mo abitrum the rejected stone no ebetimi abaye the chief cornerstone ya reject ya to watchene me se wo ye aduane a onyame pe eye nyame de enti sugu no so na obeje wo so sufre no wa ho hiahiem ene wa benediem ebra na Joseph na woda peti ne mu no osufre awrade je ne so ebra wo prison wa anye boni o Potiphar yire etwa atro de to no so eho no onyankopon ekai ne Bible say God was with him it won so ba bia wo bia no wo ka wodi esu ne bekonyame animu a
enko onyame betie wo no betie wo sufre if you cry out unto the Lord. If say what tibia na wo mu no ma wo ye candidate for God's miracle. O tibia na wo mu no e ma wo ye ade bia ye nyame akono. If you say wo show off na wo show ne glory. Baby audition ho ni nyame no e ye tibia di etisa. Eti me hyan wo den se me mo ba mu. If you say nyame e ka ho me sorry suina Mensa Thomas ebe share ko Mensa pillar 2. O se pillar 2 ho no share free o se mon koso anya adwuma pa. E na ye nua piaga enso so achem asafo e na odi free ho ban na engineer Shamaba ono nso so ebe share ye wo Facebook live wo SOMPA 106.5 FM Accra. Ye frem ya AKOSUA ABOAGYE betimi frem ya AKOSUA nhyira. Oheneyere abrewati ya wote ne nka. Sanso e na apam dada e na Jeremiah Simpson e hwe akire e na no akire nso Augustine social media platform o hwe school fees so benenam ha enti yedam wase. Sabre ye sorry suina for God and country. Professor Kobla Abochi na wono nso to aso yadam nyina se mame monyu yansa na wabo. Ayi asedanwom no me de memfa no 2 minutes bi memfa more na Zik on mdundo.com. Hey, ebeba ho.